Tu tembure esperdeme, tu hadeye ben yateme. Gelir geçer dünya kamı, navdı kolyan hepli ceme. Heyder 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 heyder, heyder heyder derde derman. Heyder 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 can kurban. Evkani yani gevere, çel bacıya navli bere. Gelir geçer dünya kamı, navdi bolyan hemli ceme. Heyder 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 heyder, heyder heyder can kurbanı. Heyder 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 derde derman. Ve بدنگ آیگون چام به موزیک ویسل آتش روز باش صبح بخیر تماشاگران بخیر هاتن بر اکران اینترنت کردی ادعای هفته به هزک خوش دیسام و دست بکر امیرون سر مجارین گلکی گرینگ باقمن لو رد جیان آمده تسری گلک کسانجمه هن کست بجن هن کسی فدی دکن نیرام بحثا و مسئله بکن میبحثا شیلاندنی بکن آنگو دما به تلفن الما دگرن و حساب ما بدست دخن چاوا پری ما دبنج حساب ما دکشینن هیا مقت بچنابه یعنی آوایی که دیم بیشم به لینکا دشینن تلفنی ما پیام دشینن به وی شکلی جدیسا دگهشن همه آگاهی ما دیجیتال اما بحثا و که بکن هر روها اولهیا سیبر چیه دوی چاوا ام خوب پاریزن یک بیه که می سروانا بسکنن و که هر تم هنجیش مرکارم پیام خوب بشینن و پرسکو هبه اونتکارم بپرسن تشتکی و ساعت بسری و اونتکارش ما بپرسن عالی حقوقی جامعه سر بسکنن دوی هم چه بکن دما تشتکی و ساعت سری ما ام سری لکی جان ریا بدن اما بحثا وانیه که همیان بکن تلفن آمه 0506 567 5362 ببینم ری وندکارن شمره هم پرسی خوب بشینن هم جی سلاب خوب بشینن ام بیجن البته از ماموسته خوب بدم ناساندن می دست پی بکن از هشیاریه که بچوک بکم نه خواندکاری مد آزمونه دنه هر تیم ام بیجن دنگ رادیو خو آنجی تلویزیون خو زیاده بکن ما گهداری بکن ایرو پچکی کیم بکن بلا خواندکاری ما کجبو پیش روز خود که بنا آزمونه ده LGS سرکفتن جبو حمیان نه معلومات باقی لبند آواد و سایت خود لما گهداری دکن ان شاء الله زارو که و چه دلیوان در واسطه به همه جی بنا به دست بخنم بیجن شکرم آخوی رو حیا آزمون خلاص ببیل کورنه نخن هدی جهور ریز داربن د ترافیک ده مساو بیجن بلا آزمون آوا خوش تر باس بیز بیجم و از خیر هاتنه بدم میوانی خو ویسلاتش تو خیر هاتی سرچاواتی آیگون چام سپاس کم تو خیر هاتی سرچاواتی پروفسور دکتر نزیل آکیشیلمن اکادمیسیان تو خیر هاتی ما مستسر چاواتی گرک سپاس سرچاواتی من چاونم باشین باشم گرک سپاس انشالله می ایرو بحثا اولهیا لسر تلفونا و لسرم بیجن آگاهی ما چاواتیم بدست بخنم این سر بسکن انشالله باشه سپاس کم آرژان چک پارزر تو خیرات سر چاواتی صاحب خود جوانازی چاونم باش صاحب خود جوانازی ازی باشم سپاس کم مالا آوا دوچند دکتر احمد افه پسپور اولهیا سیبر تو خیراتی ما مستد چوایی بس خوش ترازی باشین امیجی باشین سپاس کم اما ایرو هلبت لسر به مسئله بسکنن بوره لبلی کام بنیرن دناو برنامه آمد اما بحثا چی بکن ونلوی گهداری بکن از جیلور پرسی خوش ما مستیان بپرسیم اما سروا همیان بسکنن لو رایدی بتایبتی جی پیشتی پاندمی دجیان آمد ام بیشن هر ام چی دبیشن ام دبی دیجیتال نوسام ام دانستاندنا خوش سر تلفن دستینن جلو برگ خوش سر تلفن دستینن ایدی هم ام بیشن نان خوشی ام سر تلفن دستینن وش بر ویکش آگاهی خو ام هر تم جبیر تکن طبی ام وسا جواک که وسانه کوشی فرقت ناینه بیرامه ام قید تکن تلفن ده پکی تاثیر به نینی چنمه بحثوانی کابکن دیجیتال بون چیه سر و می دست بکن بدستور ماموسته خو ازش ماموسته خو پروفسور دکتر نزیر آکیشیلمن دست بکم ماموستم بس هر قاعده بیشن فلان تش بویا دیجیتال افکار نمایه نظام دیجیتال بون زیاده بویا ام ادی وک برینین هر چی ام وینا د بیسن لید اساس خود دیجیتال بون چیه ام بپرسن چما جیانا ما اوقاسی به اوایی که تکنولوژیک بردوام دکم جواب پرسن بله سر چاوا
نها إيرو الدنيا ميزان وك استاتستيك هنا يا الدنيا تفيد روجي 7 ساعات هو سر انترنت دبورن وك سر تلفوني عن سر كمبيوتر وكي دي يجو مثلا الفيلمات ميزان عن درس خوتشيت كيوا هم تف دس 7 ساعات تركيا ب 8 ساعات الدنيا يحمي حفتن إما هشتن بله معلومة ي نعم ناف برا الدنيا 7 ساعات مثلا وك فلبين الويدري يازده ساعات يجو هكتم هندك ساعات هذا الانترنت هذا دبورين مزان كنا جابونينا 6 ساعات ونيفا بيشترى ألماني أف دولتي جو بيش وتشونه هندك تر أو بتكنولوجيا دخن جيانا مده أو جمع كيمتر لسرد سكني أو سما مسته أو تكنولوجيا شيت كن أم بيستعمال كن يعني استقبلوا شيت به لبلي أنا جويك وقت خد الإنترنت ده ببورين إنها تشتكي نبعش أصلي يعني مو وقت خد شاوة دبوريني أنا مو زانيارا خوزي ددكي أنا مو لا تشتي ولو ليستكي بدليزان تشتي ولو مبيجن فايدة واضح فينا ميزينه استاتستيكا ديجي هيا أفكاس وقت قد إنترنت دبوري هشتي بحريوي لسر ميديا جواكي دبورن الميزان الدنيا دي جاسنا إنسان تفدجي أن في إنترنت تشتكي باشا أصلي غيرك زنيار ور هيا غيرك مو كاري خو بعلميني تشتالي بلي بيتر لسر تشتي وكب بيجن بوتشيك دبورين زمان خو السيرفيت في مو ميزان كام تشقاس وقت خو جبوي زانيني دبورين تشقاس وقت خو جبوي كافيه دبورين السيرفي قالك مو محاسبه خو بقي ديجيتال كان ميزان روجي 24 ساعة أما بيجن سي بحرك دور دبوري سي بحرك يجيك درازه أفا سي بحرك مان يعني نيفي جيانا ما ريد ورد دبوريني تشد بيجن مثلا بريا انترنتي هنجي ما تشد كر معلومة يكي إنسانا كتاب تخواندن آن وكي ليستك شخورة تشد كرن ليستن آن تشتين دستكارير على قدار دبون إنها مو إلا شافهم هو أو كبشوكا جيرد بيجن مثلا عينا رش زي الإكراني تلفونا بيزا فيلم عويجي هي بلي سرويجي بل أصناف المرزق هي نعرفه بيزا فيلم نفسه بلاك ميرور أو ناكج مثلا جولو شاني مهودي كاتشاوا أف تكنولوجي وحياة ما جوهريني وتشيني وتشجما بي سروية في يعني أو أشكي باشا أصلي مو اللي ميزين مو علمي قالك تشتاجور ديجيتاليزاسيون تشيامي بيجن ديجيتاليزاسيون أفقو أفقاس ما بيجن تلفون وكمبيوتر تشتي ولو دكافنا حياتا مدى حياتا ما وقت دجوهرين نها أمي بيجن جعربا حتى ماكينة شاي أمي حموك تشتي ما كتنسر في انترنت وكمبيوتر ده افنافي يعني اف ام جورد بيجن ديجيتاليزاسيون الديجيتاليزاسيون تشد كاصلي حياتها ما هسانيت كي قال لك مثلا ان يا داود كان يوتشونا بانقي مثلا مي بيجن بو يقول يعني ازبارت مده ما كدريجه من شهر تشتي صار تليفون يا حالك بله مو صار تليفون هو جويدي تشتاد كري مو فاتوره خوددن داخل بله حمو تشتي ورده يعني هنجي هم برا وهم زمان وهم جهرة أصلي وي قالك في داوي جمهور هيا يوكي دي وكا وقوتن زراري وي جهنا خساري وي هنا أم بيجن سيبري إريشي سيبري هنا مثلا لسر وي بري يكي دزن يكي دخابينن وكي دي جخادقون بله قالك زرار جيك السرويت بيني قالك هو فايدة ويجي زانبي هو زراري ويجي زانبي هكا أمجفيرد بيجن مثلا نها بقنصية أوروبا يعني سيرفير دشغلن فتشيا زانيارة هم ولاتيا ديجيتال يعني هم ولاتي تنزاني زانيارة وهي ويا ديجيتال تشيكو حياتنا ما جيانا ما ديجيتال دبوري فكد فردا أمي تشلو خو باريزن أمي تشلو أولية تشيكن لسر وي أصلي وي دبجا أمي تشلو إنترنت بولو بأخلاقي وكيدي بأولية
لسر انترنت جرهن ده اف زنيات در حقا ويدي يعني افناك مثلا تشتكي مهمه انها مثلا تركي جيمي بيجن وزارتها تركي جي الويدري بروجكتستان سيرفي دو شغلي هنا ان شاء الله بيجي مع معلومه تشكا دو اف تعليم اف زنيار حميك جاستي ود انترنت بخود جهنا يعني مهو الانترنت جي كاري خو بعلمني فقط شتیم باش یا خراب جور جم کارم به هیداب کن و بحثا مثلا گوت یا اولهیات سیبر از وی ناجج مع مستوى خو بپرسم وکی هر تشتی چاوا عالیک فیده هيا عالیکی نینی جی هيا او عالی جم مع مستوى خو زی بپرسم دوچند دکتر احمد اف مع مستوى ادی جیانا محمود بو دیجیتال چاوا مع مستوى بحث کرم هر تشتی خو سرد سکنن لی عالیه وی دوی وری پاراستن جی ده حوجه پک اولهیات سیبر چیه ام وی ناجو بپرس بله اولهیه سیبر اللي لبيشتغل السر آگاهیه yani insan آگاهتر ببه ki taluki bişine, riski bişine yani fayda ve safım yani insan bizan beki eri fayda ve heye li qaydı ki az bıkım fayda ziyade qaydı ki dij bıkım mümkün ki ev آگاه ki meni mesela bijin ki ye taybeti آگاهی taybeti dest بدن سر حسابيته دست بدن سر او ممكنه يعني تكنولوجي شو قصيده دبه اللي دستگی ام بيجن عقلي صنعي دبي ياباي ذكاء او ابليكاسيون من هاف زياده دبن يعني ne mümkün ki insan بتلوكه دركبه yani psikopüsperi van danışın آگاهی خود زیاده بکن دستر وان مثلا اوید کی مالپری اینترنتی دا دخوزه کی آلوری بکه گلک صحیفه مالپر هنه کی لپشتوی دا آگاهیت دزه دفروش جینی ده لهنه کی دا مثلا لینک هنه دبیل ورخه امی مثلا ödül ekibi dinete burada geldik hasabite dest dinezler çünkü Beştadlı dinler ki mesela hasabite Facebook dert veya Google dert veya hasabite banka dert bir navi hasabite dinler ki şekli bir aynı mesela bizim Facebook'a TikTok'a veya bizim bankadaki can ve malperi satek bir şey. Burada te kapandırı yani hasabite navi taşı bu şifre taşı bu bu dest deser. Başı tedbe cihet kod xuzi dışarı taşı ki famnaki yani hasnaki. Başı hasabite مثلا بيجن كي هواليته هنا وقريته هنا اقربيته هنا وانا رجعك تكليدك وانا رجع مثلا لينك اوج باور كندبي والله في مال فريده من تشكي هاديتك مثلا زعف ارزانه يعني بيجن كي يعني نيف فياتي هي نيف حقك يعني نيف حقي هي يعني شي خلاتك يدي خلاتك يدي بك نظام تش تليفوني بديت نظام تش خلاتي بديت فرتين بيشيامه او نها جرى دبين سوشيال انجينيرينج يعني سوشيال مهندسlik ki em bejin civaki bejin yani nahal berida düşün sistem li xara dikirin piş sistema da mesela tiş bidizin naha insana dixapinen çünkü ina gelek mesela şifre hene sistem zaf qawine واتيون ضعفه نكارن كي مثلا دست بدنا السيستما اما كي السيستما دا انسان دكاره مثلا تكوي بحسابي خو في اندامي خود تكوي برا آگاهیت دست بده سر دكاره بناوي تكوي ور يعني كسك شنو كاره كي ام بيجي مثلا كريبتو حسابيته هي نها بانقي حسابيته دا ام بيجي كي نمره هي حساب نمره herkes تزانه كي او كي يعني مثلا ممكن كي تبونه لحسابي كريبتو دا ام بيجن لوردا نمره كي دريش هي كاس نزانه بشيا او يدبي نمره ذكريه النمره قرتي هي او جي شفريته هي او غير مثلا حسابيته دستا بسر دكاره مثلا حسبي فريته تشيك بك veya حسابيته ولا بك دنوكاري هري بيجي مثلا از هرم بي دوسكار هرم بوليس بيجي حسابم دستانسر çünkü ne mümkün ki vana bugüne ne mümkün öyle değil ne mümkün peki biya em insan şaş bikarnayın mesela em xaniye ki distinin em xaniye heri baş ceki evle em de bela evle hiyavi hebe nizanım siteye ke pir baş be xani xo müftedikin zaro ki xo de parizin davi em her ci digirin amamten mali her tişte xo ser telefonu parvedikin ne yani ev hişmendiya nav millet
بياوه نشاشم دبي هنك اموازي دب كناس باردكم ام هر تشتي مفتدكن دهلينن اما ام مالي هر تشتي خو سر انترنت پار بدکن آگاهی خو وینه خو زاروک خو هر کس دزانه چند زاروک ما هن هر کس زانه موی روزی چی خوارن مخواریه evna بویا و نشاشم بیش. بله bu sayı. Gelek insan yani sedun nehvi zidetir ve mesele de agahtır ninen. Nisanın yani her tuşi parvet gün düşünde bir falan deri em hattına tatil. Yani mesela ilandaki türüne maliyeti valaya. Yani henek dükkan her dikeni maliyeti. بری مچه دکر من جیران وکری داشت من گو بلا کس نزانی مالا ما والای نمیسا. نه برواج وی که هم دیویژن تمام مالا ما مساعد هرن. نمیسا. بله. انجامی مثلا پارvet geldi bir falan derim avuci kurabime falan kese. Yani agahtari xo taybeti düde vana. Yani başı o agahtari te frutan. Mesela dibin dark web heye mesela o agahtari taybeti lorda te frutan. Yani ve mesele tişki birine kazan mezene. Zam mezene. Naha o ders ketin dersi öyle hiye siberi naha mektebe da cihane. Yani hükümet şi dixoze liverda mesela tişki ziyadetir bidekirini. Mevzuat evi ziyadet mesela cezi vana ziyadet dibin. Naha mesela gelek henek malfer hene mal difruşun li tunuzani ne Türkiye yine. Mesela her cem ki doskari ev polis nukare vana takip ka. Şuma ev malferi van Türkiye yine. Mesela am dizanın mesela malferi iki deriye. Ledineri de bir Filipini xora malper çekiriye mal difruşa. Tu dizani ki her dizani ev ye Türkiye'ye. Ev ne olsa parite de sine paşi malte tişki ne xirte veya tişki nay. Nukare pere gelik mesela tişki zav erzan difruşun. Nahat tişki zav erzan be muhakkak dibi tiştekte heye. Tiştekte de heye. Dibi emina zanebe. Mesela bizim telefonu desta erzan difruşa veya tişki mesela kamera tedeye gizgi mesela malada ya bizim akıllı robot süpürge division nem sama mesela merkezi nav mali ambition. Kamera yaman o kamera mesela internetle alakalı heye dukare malı tesirke. Yani görüntüye ve akibe videoya bakışına gelek tane mesela bir dijital portre, dijital ambition bir resim haması dijital. Temsapır derketler. Alakalı tekiliye ve internete heye. Laha burada gelek dışta yani evi mesela erişi siberi dikkin de bir botnet. Yani botnet şeye evi ki mesela erişici kitabı ka IP evi de dizana ki mesela her doskar dışına cem evi bilişim polisi ev dizanı ki erişkiriye vura çıkırıya. Ama eğer mesela ev de bir Internet of Things yani tışti alakalı olan internete heye ona jikiş aklı olan heye gişki IP wan heye. Mesela adres wan internete heye. Liser wana dikare erişi bike cina tu jinizani. Ama evji bi internete bi ser navite internete taraduka. Yani burada işte likahane. Evji taluka beni. Ama basawan bakın. Hey ma mustaz naha am bejwe bepirsin. Yani jberku qada kanu ya arjen çak am jwe bepirsin. Edi kanuni derbari vedej dert. Kevin ve ki ma mustayim got hükümet il serve mesele perdesek. Naha حقوق ده معامله دنيرن جهه ديجيتالي بالزبونه تشقاسه وكيجان قانون هنا دبم كيجان حقيقه وزانب يعني انها دوزيغ لتركي ودبن جسدي هفته خاباندنه جسدي هفته جي بليشم سيبرام جردبيجن د قانوني د سوجا د 158 دبیجی کی یکی وی سوجی بکه جسه سالا حیا 10 سالا جزیوه هی و 5000 روزی para cezası heyi. Ama dve ev insana gul ser interneti heneka bixapine ev ceza nekemi 4 salaydı be. En hendik 4 sale ije haya 10 sala darı. و ayrıca dve ki te çıka insan xapandı be duqati veji de para cezası mıydı? Ama vana besi ne besi? Yani gerek henek dici zede be ne sadece zede be yani kanuna meni suca pır başı ama kanuna meni gu insan dere hafsarat keve zede ne başı ve ya habki dagiş be van insanana yani varel dervejina gerin geleceği. Yani az henek tişbe vejin belki insani ma jwan faydali be.
me çartış top kirinde servi xapandine yani tiştê vî zamanî em pir çê dibin yek jê ev ser internetê ciyê û erebe tên firotin tên dikirin di wir de zilam normal tiştî de ereba wirê tuneyê Bak, hayali ya. firotinê ji sîtayakê zinavê sitê navê egu bikirî ji wir lê nere li hevdû dipeyivin çî dikin dibe ki mamosteveya nefroşe ez îşter heqwas pere bişînim Kapora dibêjin. erê tu ji wir rake belê ew du bi sê bi dişîne ji ortê wenda dibe derê Nema carek dikêjî telefon jî nema tên vekirin. Tema tên Mesela vekirin. biê jî dişîne. erê Evet. yani bira insanê me vaya zanibê heya wan nevînin bira pera nedikesî a du da jî ev banka xapandinî yani ser Instagramê Facebookê X'ê di ser van platformana di reklama didin ve ji telefona mesaja dişînin yani divê ki mesela ev banka te iPhone qezenç kir te ji ev bankê te kompüter qezenç kir ew link tê kevê Em jî pir zû bawer dikin ji tabii li ser jî dibe ki ew qerta xwe wan numarana binivîsin ji me re dinivîsîne gişî jêr dişîne çiqa pere di nav hesabê te hebe giş dere rast e. Tu nikare vegerînê jî na ne? tu nikare vegerin jî bir tişkî were jî heye yani ew gu perê gu ji hesabê te dikişînin giş insanê gu feqîrekin yani aslında haye wan jî ji van xapandina tuneyî yani bi 200 milyonî 300 milyonî öğrencî hesabê wan ji wan distînin bi 200 300 tavên hesabê wan ama tiştê vana ew dikin yani ne ew jî ji wan mestir heye ama merez qolaq wan nikar tespît bikin van nîşana IP port mamoste çêtir zanî de Alî hiqûqê me gotem jê bipirsin yani bila herkes zan bê cizayê vê îşî heye ne wisa? erê Em heye bêbêjin. tabii Yani dema niyeteke wisa bi niyet xerab tiştekî wisa bikin bila nekin cizayê vê heye û dewlet li ser vê yekê jî pir distekin em dikarin vê bêjin ne wisa? rast İyi başı. Peki mamoste me pir bahsa em bêjin tiştên wisa xapandinê kir ji aliyekê ve jî internet jiyana me de em nikarin derxin helbet di pandemiyê de ev yek medît ders hemû li ser Zoomê hatin kirin yan jî ser internetê mesela em bêjin gelek dersan zanîngehan mekteban ev yek pêkanî ji aliyekê baş e lê aliye wê xerab jî heye yek hat serê me bixwe mesela xwariziyê min bixwe li dersê qaşo di şixolê lê belê me lê nêrî ku cihekê dîdimeyiz Zoom li wir daxistiye tiştên wisa jî me pir dîtin biya we mesela ev yek em ê çawarê berbigirin yan jî ji bo zarokan çêkirina ödevan dersên li ser internetê çi qasî bifêdine em ê pirsin بله وكا قوتي قالك فيدي هنا يعني ام بحثا نباشي ويجد كن ولو قالك يك جي صار نبي Herê. فيدي ويج زراري بهترين ولو بلا ولو انا محموك صار سكن تلفوني معنا كمبيوتر معنا لبلد في هيا مهوج و مثلا هبن. ويجي هبن بله ناوك وقوتي هم درسا سر انترنت تشيدكن وكيدي امی بیژن و دوی خو سروی چیت کن یا واجی هم فایده وی هنه و هم ضرری وی هنه مثلا امی بیژن هم جان کنفرانس سر اینترنت چیت کن هر یکیش جالی کی دنیای امی بیژن اکادمیسیان کفنس کنفرانس ده وکی دی بلکه گلک جوا مو هفدو نابینه لی بلی جبلا گول سر اینترنت ارزانه و گلک جارا بلاشه أما كل ويد اللي جينا هفدو سر مسألة دا خفن هو قص فايدة وهي درسي ويجي جبلا ولو مسألة جرك درس هذا وكي دي أن جفات هبن جويك فيديو خوفكي جو ممكن بفيديو فكن شو وكي دي وكا وجوتن وكا خويا كي قول السر درسي أما دكافن السر روبا نديدا الدرسي جين أحسنن جرك معلبات جار ولو هاي جوابن هاي زاروك هابن زاروك نهان ميزان عمري دوا سيا بيفا سر انترنتنا دايك جد خوازن قو بحسن شغل تلفون الدنوا لو دري em jî îşê xwe dikin بله ما كرتون ادميزن انا وقت دي ليستكاوا افجي اني بلي زن نجو اني خرابه لي بلي قالك هيا واجواها بي دسر انترنت ده قالك
خاپاندن چید بن وک حوالی ما گوتن وک سروی حنک حالو هيا دبيجي دسا ان کوچک دبيجي درنا کدن سر انترنت د دگارن شخورا یک دبيجي دي دبي نطر ستكس نزانه گو ام کوچکن يعني تشكو رخوي علي رخي خطي تكس نزانه كل سر يلوي رخيه هنك مثلا مي بيجن بزارو گزاروکا بخاپینن خو وک زاروکا مزنن امد بيجن ام زاروکن ان وکی دی زلامن بهم پیرکن بهم زلامن چته وسا چکون وانا بینن چکا چتا گروی درن وی ساندن گرکون باوریا خوباتین ولو بردوام دکن افقات چته ولو يعني يه خراب جي تشد بن گاك هيام هوجو هبيا زاروكا بطيبتي السيرفي مثلا اف دنيا جي السيرفي گرك تسكني چونك مثلا يمزن يه زلامو بيركن دكيج هاي خواهنا الزاروك قالك تشتافين ناكن يعني وكانها مثلا ما مستواجي بحث كرن جانا بيمانتين مساجتين قاصرتين جوارد بجوا خلاتك جوارد دركتيا ان بيو برا جوارد دركتنا والسرور هم حركسكي تشكاس اغاي خوابن دنوا بشتتين خاباندن زاروك هي سانتي تين خاباندن غرك ديو باويوا هو زحف عادي جينا كنام بيجن ولو نهر وقتي هرن بكون تد ميزن اري جار جارنا قالنا كلوا ميزن بوار ليستكا بليزن وقتون بزاروك خورا نليزن هنا كدي بوار ليزن يجو بليزن جو نزانن بكيه يعني سر ليستكي نليستك تنيتش نديج جوارد بيجن زرار دنوان واد علمنا تشتنا طيب بتيجي زاروك كتشكنا وسما مثلا قالك نوتشان دجي دبينن هم بري كسكي مزنه او خاپاندیه و نیوان بدستخن پاشجی گفن وان دخن تهدید تکن مثلا اف یکشی پرتینا قارشمه یا گلک دویک يعني اللي مال بدي باب الزاروك خو واجوها بي ميزن كاتش ديزن وكي دي اف ي بروغرام ي جوا كنترول كني دي بافا هنا قالك وانا كجيب كنا بالجساري خو وقت زاروكت مثل بالجساري ده هنجي وناهي لقو بكفنا يعني روبرنا نباشتا او جي مثلا بشتكي باشا وكو قلت مثلا زاروك للسروي للسر انترنت ودفع خود شد كن كافيدا زرارة ويتشيا يفيدي ويأفا مثلا مي بيجن هساني او كي خود شد كي زمان جيرد ميني وكي دي فكري قناي هنجي عقلي جوي دري ولو فكرة كاري بسطيني چونكو غرق فكري جداد ورده در كفن لي بلد في كيك وانن سيني وكدي هنجي دكافي وكيا دزيدا دزيا زانياري جي دزي كيا نباشي يعني وك دزيا تشتاي او جي لي بلي هناك دبيجن عسلي اف وقت حموك تشتي خو السر بيجن اف عقلي صنعي جرد بيجن نولو السروي تشي بكن وقت تشات جي بي تي وبارتشتي وصا هنجي فكرية كي زحف بيش فناتشي خو بيفتي قريداين بيوي نا فكري اوريجينال يعني اوريجينالتها يكيد تشي هنجي نكاري ولي تشتكي بخاص طيبتي بفكري قلت خو حميك تشتي للسروي يعني تشتاخو بدي انترنت هنجي نكاري تشتكي نو ببيني جبلا ولا طب يك فكري جبستني بلا حموك تشتي خوش جينا برسي يعني وقتی هر تشتیم دنگه اویزانه بالنفس بله يعني تمام طبعا كم نكارن جيانا خدرخن ليه بقاسي كو امنه كفن دستيوان او دستيم ادبن ام وين زانر وانا تامولو دفي او دستيم هو دبن نام هو دستيم تبعتي دبي وقتها قاسي يعني استعمالك حالو بباش بهنجي زراراوي تمنينه لوقت خو بير فوري جراندن هناك زاروكن 10 ساعات 15 ساعات ليست كد ليزن ودوردا قالك تشتاج بيرتكن مثلا تشتي فاكي وكي دي يبدا واجي قالك زارت بين الا حالو تشافي وحالو تشافي واخرات بي وكعوش دبن اما بيجن دستي كي زرار جويد بيني الا تشوكو وقت الا حالو خوار بي هنجي زرار دي بدنايا كيجي افتف قالك السيرفاجي زانياري وري هنا ذاتا در سيرفي دكتن ما مستقود جي لي بالي دنيا
تف دنیای جی هی سروی دا يعني ليكولين تاني تشكرن زراري وفايدة لبالي هيجي إنسان بي تم فهم نكري عصن يعني هم نزانن چقاسی کورو دوره بله. نفس امتکارن و بیشتر مثلا السروجي مثلا أبناء كده بيجن إنترنتا كور آن إنترنتا رشايا تكس نزاني تشقاس روجي ده مليار جيجا بايت آگاهی تشکن سر اینترنت 10 میلیارد جیگابایت وقت بيشن ان كتبخانه مازن يا لامريكا كتبخانه كونغريا 107 مليون وكما بيجن كتاب و بلغه آگاهی بلغه او هنا دبي روجه كده مثلا آگاهی گو روجه كده تهت تشكرين الانترنت ده بقى كتبخانه هو قاس روجه كده او قاس بله ایمون نزانی چقاس نهاد اینترنت ده چقاس آگاهی هیا چقاسی چه بی سنوری وی هیا نینم هو پی نزانی معلومه اذ نای فهم کرن چما نای فهم کرن مثلا بیجن سر علم دجی هي قد مسيان جي او فهم نكريا جبلا قوم فهم نكريا تيوري كوينينا دنيا ده التيوريا امي بيجن سيبرينينا نديا علم جيفاكي نديا علمي فني ده تشتكي ولو هي نينا تشوك هم او فهم نكريا تشوك تشتكي وصايا هروتي جوهرتن هرو نود بنفسه بل التكنولوجيا هروتي جوهرتن إديم هو يزع فهم ناكي بله سر ولد فيم هو السر دكات بكي هاش خواه بيان بله ماموسته ام هنه کی جل موزیک که گهداری بکن بلا تماشاوانی ما شیار ببن ورن سر حمد خو پاشجی ورن بر اکران خو ام بیجت و ام دوام بکن کرم که Şevekli ve şevet alıttı Rani hoveda Şevekli ve şevet alıttı Rani hoveda Deste khoda deste Allah in roniya kheveda Deste khoda Bunu bin ronya verdi Lo berdi, lo berdi Lo bu destemin derdi Evini bir kulu derdi Lav ke destemin derdi Evini bir kulu derdi Lav ke destemin derdi Emin dedi hevza kulansı belevro eve Emin dedi hevza kulansı belevro eve Deste hoda deste bin lo bin roya verdi Deste ben ronya lo berde lo berde la bu deslemin berde evin bir kulu derdi lav ke destemin berde bedeli kulu derdi lav ke destemin ساعت خوش تنگی و هر لدنیا بیم سپاس دکن به ماموسته ازش آرژان چکو بپرسم مثلا ما بیستک بریم ماموسته ما بحث کر یا هنجاره هن کس fotoğraf زاروکان دبن و گفالوان دخون یعنی تهدید دکن تشتکی و ساده روشک و ساده دوی مالبات چی بکن و ریک چوا لی بدنم بیشت
Yani gerek avul malbat fedi nekin. Avul kesi çekilmiş nekin. Bıraka herin yani artık hemen her mahalle ber mala mere bile polis hani karakol hani bira herin luandera luan bidin. Ya jî hiç nikaribin tiştekî bikin dîsa li ser internetê cîmer heye bira li ser cîmerê ya sikin zaten ew her tiştî dikin dişînin dadgehê ji dadgehê zaten bawan dikin her tiştî hal dikin bira yeter ki insanê me ji van tişta fedî nekin. Nemsam. Ev jî giring e yani. Yani bila nebijin hatiye serê me tenê ev tiştê serê gelek insana nemsa. Ez bîskadî jî me got anha li dozê gul vedibin ji sedî heftê hebvanayî zaten. Tê serê me her kesî karî were serê me her çara jî. Ji ber wî havî gerek me re fedî neke. Yani dema tiştek qewmî ji kerema xwe zarokê xwe sûcdar nekin dewra dibe ku hîn mestir bibe mesele alî wan bikin wekî mamosteyên got terin serî ciyekî ewlehiyê bidin qenebê li ser cîmerê binivîsin înşallah encameke baş jê derkeve em vê nabêjin wisa lewra têkiliya navbera malbat û zarokan de jî gelekî giring ez bawer dikim înşallah ji wêna jî sûd werbigirin. Reşe spas dikim mamoste. Ez ê berî xwe bidime mamosteyê xwe Ahmet Efe mamoste li ser internetê demam dikevine kîjan rûperî te tiştek tê berme em mecbur dibînin em qebûl dikin dibêjin çerez nizanim yani maneya wê tam çi manê ev çerezê ku em dixwin bila nebîra we Musa bêjin em mecburin qebûl bikin dema tu dibêje na jî ew rûper te nikare bikeviye de çerez çi ye mamoste û çima em mecbur qebûl dikin. Bele çerez tiştekî mesela tarifat te dike yani mesela tu kê te çi kiriye ev kê te çi ye mesela şifrê te çine burada dibe kûkî wan çerez da tênî girtin lê mumkin e ew çereza wanê dizandin. Yani ew êrişê dikin wan çereza didizin çünkü çerezî te qebûl bikî ew mesela şifrê te jî Bidest dixin. Yani çerez qebûl kirin tiştekî ekunîne mesela taluka wî te neye ama mumkin e çerez têke bi destê ne başa ew tiştekî ne başa ew tiştekî nerinde. Yani cana jî erî qebûl ke malperek dertkeve dibe ev kê xitek hevî ew jî mesela tiştekî ne başa agahiyê xwe gerî nekevî mesela ew mesela alaqadariyê dibe private information yani agahiyê taybetiyê li te niha qanûn heye heval dizanin ki lazım e ki te bêje ki ez ê informasyonê te hildim yani agahiyê te ez ê hildim destur divê bixwaze destur dixwaze mesela te dibêje ki ez vê hildim haqa mesela sala da ez ê bigirim veya paşê wê ez ê falan kesê ra bidime parve bikim nekim yani burada rızayê te helde de yani mecbûr ki rızayê te helde tu jî tu qebûl nekî jî yani ew nikare ki ew kê te helde mesela tu nikwarî orada zaf tiştekî zêde bikî. Rast e dema tu qebûl neke te nikare îşê xwe duî malperî de hal bikî ne wisa? Belê mümkün e. Yani burada tedbir ew e ki tiştekî mesela malperî tu nizanî yani tu lê emîn nînî wana ra mesela ev kê xwe nede çerezî xwe nede ama tu zanî ki ew bankaya ew mesela malperî devletê ye ew tiştekî tu zanî tu lê emînî tu wana ra mesela ev kê xwe bidî rızayê xwe bidî burada taluka heye yani burada agahdari zam mühime çerez tiştekî taluka nîne em usta dikarim bêjin yani ne taluka tenê ve deme agahiye xwe em hêjiye bin yani îro em ji ber ku şîfre her tim em ji bîr dikin ya mamoste em qerta xwe qeyt dikin mesela li her danûstandinê endamiyê dixwaze û endamiyê de jî divê qerta xwe qeyt bike agahiyê wê em qeyt dikin em şîfreyê xwe qeyt dikin vêna divê em çawa çareser bikin yani em tamam belki em ciyekî binivîsin ew jî ne çareseriye ne wisa? Yani burada politika heye yani mesela ew malper gijî wiya dixwazin ew mesela yê banka ew yê devletê dixwaze en kêmî wiya mesela harf tê de hebin sembol tê de hebin hinekî dirêj be niha mesela eger harf û sembol tê de tune be kin be yani dikare navîna saetekî de wiya bişkîne niha jî ew divê multifactor authentication direser yani ew ki mesela şifrê te dixwaze divê tiştekî tu dizanî ew divê something you know tiştekî tu dizanî ew e lê tiştekî ji cem te ye ew ji çi ye mesela bir SMS tera
مساجته دوی قودوجی دکوی دوی اوج تشکی جمته هیا تشکی لطوی اوج چیه مثلا ام بیشن که parmak izi yani işareti serpişiya, işareti çavi insana, leşikli desti insana, ser çavi insana avna jikş yani خودی خلقاندی که شخصی مرا لی اونا تشتانه اشتینی گرتن مثلا هنک برنامه هنه دبی مثلا بده بر چاویته دکشینه سر چاویته دکشینه دستی خجانا نشان دادی بیچی خدی او که مثلا گت تایبتیه کی خصوصی نه یه شخصی نه اوجی مثلا ممکنه کی تکه دستی نباشه درسته yani taluka her deri heye li fakat liverda lazım ki dubi yani tişeki mantıklı dubeji ki az tişeki nadım kesi ne mümkün ki malferi ki tişeki alveri ki ki tişeki bankı ki o ne mümkün yani agahiye ki bizanım ki şifriyete mesela drijbe tişeki minnavi tenin ve veya mesela tişeki buri teori tahmin kırın nin be çünkü evi mesela ام بیشین که تبیش حوالی پاربدی که زاری پار ناوی وانا مثلا گله انسان ناوی زاری خود دادن ناوی مثلا تشی که ناوی کوچی خود دادن مثلا اونا مثلا وانا لکولین دکن که مثلا تخمینی که yani لو راوینا دکشینن ازو işte کوچکی خو نظام چل falan درینه اوانا دیار نا برنامه هنه لبی عقل صنعیه از بیش مثلا آگاهیت تایبتی دادم یور او دیجه ki او ممکنه ki مثلا ادیبه خانم او şifre استعمال کرده یعنی شifre تر درت ممکن یعنی bir iterasyon dike wana ji hani برنامه hani wana ji otomatik daveci sar yani saniyede embejin 100,000 cari bara baveji yani şifrete bişkine او ji mümküne fakat laha ev tişeki embejin ki perverde evet ki ev bilinki sosyal mühendisliği de link taradışına doğruda ledner ki bir defacement attack yani الشكل كي تدزاني دبر شعبيته او مثلا او مثلا مدياي جواكي تتحمس استعمالتكي او بانقيته او مثلا ام بيجن تهرته دركب دبر شعبيته اللي امين دبي فقط اللي لكولين بكي او كيويا لينكي ودا تشك فرق هيا يعني بالداري اللي بنيري ama pırditiş bine mamoste valla hincara emji bağırdık ne mesela emji ama böyle dikin hem de kan binerin evçiye deserime hemiyan yani. Gelek insancı nizanen hesabi olan destane ser nizanen çünkü yani ne mesela bername he otomatik tarı davece belki 100,000 insan ev liste derkebe işliyor mesela navite şifrete çiye kijan mesela malpere burada akti lazım bedik evi burada ev istemal veya tüm akti mervik bu meşhur ترى دبيكي مثلا أبي حسابيته دستا يسار شفريته دجوهرنا دبي حق فرابدا veya tışki mesela şekli khımra bişine estara أبي حسابيته بدمته veya هو أبي مثلا havalite hukrete kibe vanar tekili dışine vanar hasabi vancı dester yani ama ve mesela zavmim akti bu mesela meşhur burada gelik insani meşhur mesela ve mesele da hakikaten hatiye seri gelek mağdur buna hatiye seri gelek jinayjin hatiye seri ma yani o dibin qay dema bejin ve herkes wana beji hat çava hatiye seri çava bavar kır işte kusatine yani kes nav hani ki xob kesina gele ora teseri mahamiyan nakarim ve bejin nefsa bale teseri zaruka jina mesela medge civaki hasabiyan meni nehili ki başı ki nehili hatta sala banzdan hasabiyan medge civaki hebe yani نزانن که یه چابه مثلا ما مستقبته هنک تبی از میرم ادنک تبی از فلان از میتابت فلان کسم الشخص فوتوغرافی درد كذا نعم برنامه مثلا عقلي صنعي هي شكل درد خا تذكر بده خبرداني مثلا اللي درد كذا حقا بير خبر ده دنجي تجي عيا عين بيت اكتك مثلا زارو كتار دشينا دبي كريم فلان حسابير عجله بشينا veya buri falan deri az burum yani veya kızka xora dibece bedengimi bir şekli sadece yani taluka zavzav mazana fakat mesela o dibi zarı xora dibi kurim cigara nakşina edebi tüjdükşini nauji ustaya na mesela mazınci medyayı civaki de zav meşgul az nazdıkım gelek insan jeni kara dibi dibi az mesela tarifi non hindikim xora mas bir meşgule ev dinleri zaruk şey meşgulen kalpirime meşgulun ev xora video seyirdik kana masa ما مستقبل تستدو حشتي وقت
لسر و مدیای جواکی پریوانجی yani bir faydeye. Parivanji. Ama mesela riski naha tişek zam mezun hevk yani bahsedin geri bakın. Da bir misinformation and disinformation. Yani tişek var tişek drev te parve kırın. Hani işte çekirin. Yani hem bir akli sonuç te çekirin. Mesela hadisek ciki çebiye او sanki tişeki ciki dedi hatiye çekirin ve alakadariye ve da mesela parve dikkin. Video mesela بالشخص ويدا تشكرن انسان جدتان كي او اصابيه يعني قال لك تشهنه يعني سدو حيشتي قال لك درون لفكر انسان يعني sadece mali insana nadızın fikri insana ciddidezen yani daha ne mümkün ki o zarete gotiye zanyari diziye yani fikir diziye nefse nukari zarete fikrite danine veya tara naije aklı tşeki diye tara naije çama fikri hatiye dizandın ama mesela bu abone yani endamiyi takip ke eğer mesela gelek insan hep bu abone sadece enformasyon wan taratı li fikri wan daji ev belli ki mesela tşeki maksadi wan heye لو بويمس مقصدي فكرته دخل قلبك يعني ده من ممكن كي مثلا هناك مثلا دشن دجيجن ضروري هناك دجيجن تشكي مثلا باخلاقي بديني قال لك زار ريدرت كمان ريا نباش لي زار بابي عند بيقاو قديم باش بو بريم قسكم باش بو يا افشابو يعني سدو حيشتي وقتي يبريا بالدان يجيت نير veya palda da başlayacak aradı ve böyle alakadardı çünkü cazibeyi zahfe. Yani talikovi zahfe hem ser ahlaki insana hem ser dini insana hem ser mali insana hem ruhi insana gelek insan bir ruh hastası. Yani nekaşi van psikoloji van. Nekaşin deruniye jiber ve iki ziyade de biliyor musun? Yani mer lazım ki ber peşta mezun agahtari bidin ve meselede tedbiri خوب بزنن بونه نمونه امتصال yani خوخر ریا راست هر کی زارجی mesela çab بدن ki وکی rol model çavan beşin zarok lemedenirin ve em peşi em xwa baş bikin paşa zarok lemed baş bin beli rasta mamsten bahsatıştın geleki baş kirin peki didanustandı ne de edi destpek edejme got ya her tiştemeydi bu eser interneti em heyci hebin yani em demakum be kredi kartı ya xwa tişt kirin em wan agahiye xwa wan zanyariye xwa çava bikar binin baştı بله خاپات نزا گلک لورجی چید به وک ما مستجی گوتن نها گلک جمجی چقدر چتال سر اینترنت دکرن چونکه لویدری هم ارزانتر چید به گلک جاره و هم لویدری تخلیط زحفند کاری نواده کی جل فتاری کاری او بگیج دکانا ارزانتر ددن جبلا وسا هر کس کل سر ولی لویدری خاپانتن چاوتینه چکرن یا کی وكم بيجن وقتهم هو الويدري تشكرين روبري قوم هو زانين غرق زانين يقوم هو نزان بهم تشتاج وانا كري بلكي نا سختجي بن بلكي يعني تشتنا كيم دفروش مثلا الويدري تشتكي باش ميزينة بي افناكي شكاله بي عيارة عن مرققة وهي اللي وكي دي اشترتيقو اشتكى آن گورش ترتیک تکوینینا شال قوت رخکی وی بویاقت دنینا معلومه السرولو دویم هوج روپری گوزانین يعني حموك الزاني جوا مهوتشتا بكري وكي دي مثلا الويدري دویم قرتي خوي قريدي الويدري قيد نكي غرق جارا آگاهی خو همه کلود نویسن وقتی ببلا فرد بجاره که دست پی ام غیره نکنه غیرتن ام قید تکن هم بکرن ویدری الفسر لینکه بکنه بدوره افناک نچتکی باشه چون هنگی اوقاس هموک آگاهی بود و نکارن جوری پرا بکشین حیات جیچ نبی مثلا بیجن 5 ورقه 10 ورقه بکشینن مو پی نحسیجی ریبله بهزار میلیون می بیجن ورد يمشتري وهنج وحميك وقتي ده ورقه 5 ورقه كشاندن فريق زياده تشدبي هر هاي فوق قاسي بكشينن جبلا ولم هو في غرق او كي خونا دي وكي دي شفري خد في مش شفري خو خورت شي بكي مثلا كليفر ستول هيا يكو بيشي سر اغاهيا ان سر اوليه سيبري كتابك ياس كده سالا 1908 نهادا وك نبناكي
پسپورکی سیستمی بوان بیجن سر وید بیجه شفره وکا فرچه دنانایا شخصية يعني بله يعني وقت شلو فرچه دنانم هو نادي خلقي جو اوجي باستعمال كنت فيم هو شفره خوش تكسر انا بيجي يعني للجورا لو كليني چلو هشت بحر انسان شفره خوش خلقي رگوتنا انزارو کی خوران جوال خوران امی بیجن دیو باو خورا شفره گوتنا شفره نگو شفره حسابات نگو شفره امی بیجن کارت کردی شفره مثلا معالجي گرک نها ام تشنا مالا ده شفره هاي نو الدريا ده هو شفره جيت كثير انا بيجي چونكو و شفره كفنا خاني مو ده جمالو راسته وكي دي از بارتكم لقول لي كولينا كي ماموستا نشاش بم وصابم لأمريكاية اف شفره كوجيه كي حيان هي ام قالك وصاب هسانية يا يك دوسي چار حيان هي او قد خكرنا قلتنا دبي ابنا ايدي نوي بكاراني لو راه هركس كاري اغاهي هركسي بدزي دقول هن ليكولين انو ساج ايدي دسر بينا جهان حمجي بدسكن از بارتكم ذاتا ام ميزن انها قالك روبر اف شفري ولا هساني قبول ناكن بيجن وكما مستجي قد دبي حرفها بن دبي رقمها بن دبي جي سمبولها بن حموك تشتي ولو او وكي ديجي ايدي ام بيجن ناسنامه ده فاكتور جيتين ان قالك فاكتور ناسا ايدي كود جو تليفوني رديشين هم شفره خود تتخوازي هم وكدي ج مساجك انش تلفون را انسر ايميل رشتر دشين بيجي ويجد فيت بكافي ده حتى قلت لي ابج مساله اصلي اوليه را تشتكي باشن وكدي ستولد بيجي شفره خو سر شش هيوا بغارين هجي بر زحمه ماموستا ام جبر في بر مقدورن سري چند مها مثلا ترتي سري سي مها ام شفره دغهرين سري شش مها اي بنقا دغهرين قد تعقلي مدى نامينه مقابل يعني معلومه وقت استول هارو قيتي الدورة ويدا هنجي بركي هركسك حسابك انا انزل ده حسابي وهابون يدو هركسك يجمع بكي بس حسابي معنا يه اما بيجن هر بنقاي كده حسابي ما هي هر مديا جواكي ده هي هر دانوستاندن مالبرا دانوستاندن ده حسابي ما هي يديم هو عجبيرتكي معلومه هون زاني كي جان شفرام الكودريبو اي وكو قلتم هو الدرا بن في سنه هنا كديوي وابينن او جي معلومه او كيا قلسك يا أولهية مثلا هنكس دبيجن أمي التلفون أخو بشان وطادة بنفيسن إيش خو بالتلفون بدست خاصة نحمد شو نوصل بله أصلي هالو هم بيجن برنامج ولو هنا جو شفرات قرن أو جي شفرنا خد بشفرات كفي وادا وشفرات وردا دقرن اللي دفي أولوية مهول واهري أو شركتي جولو مهو زاني الدنيا إذا مشهور حميك زانون و أولوية باوريا مهو بوهابد في مهو برنامج وا استعمال كي وكي دي چمكي تشفري خدي وهنا كمسلمة حموك أو كي ولو نباشنا سختانة تشفري خدي أو ناكوي في نقل شفري تفروشن أو جاي قالك تشتي ولا أنا قلتنا فروشن وكي دي برنامج هنا شفري كي ناس كان وكا ما مستبع سكت شرس در حقا تدا آگاهیت توا مهو بهتر ناستكل او او جوات فروشن مثلا جبلاو لدفيم هو زعف آگاهی خو زعف بلاف نكي سر مدى جواكي ده سر وكا قوتنا مهندسيا جواكي چلو عصلي وي سر خاپاندنه يعني هم سر انترنتي بوكي ديد نافا ملت نافا جواكي ده جيبي يا دي ده جي مهو تخابينن نهاد بيجن مثلا تدبير جبوي إريشة تكنيك حسانية معلوم حموك بروجرام قالك بيش وچونا و إريشة تكنيك زعف سركفتنا وكيما سركفتنا يا مازن سروا إريشة جرد بيجن هندسية جيواكي يا خاباندن عسلي يعني نافي ولا خوشلي نافي بعسلي وخاباندن مثلا عمي بيجن ام نافي جهه قاملي دي شغل ام سر او الانترنت دن فيسن ان ام تشد في دي بيجن امي نافي هفالك خو نافي جا خو باوي خو تشزارو كا نفيسن تشغرك انسان تشدكن ان رجبونا خود فيسن شفري محاميك اللي جورا كومبيناسيونا فاتشتايا
راسته بكو ام جي بير نكن بله گرک امثال انا مثلا امریکا یکی ولو هناك حالو اريشكاري كي يج رومانيا هبو في زحف مشهورة الدنيا ده يكي ولو هنرمندك الامريكا او هناك هات بو خاباندن شو هات خاباندن گو شفراوي ناوي بيركاوي بو افجي او درخست چونكو اف اريشكار يقول سر خاباندن شغل زحف تكنيكي وهنا زعف جهاتين ناس جهات مثلا يك دي زاروكا يا يا سياسة مدارك أمريكا دي سهالو خاباند بون شفرة و سكاكا كنيزيك مكتبة قوتشوي ده هي وقت زاروك سكاكا نيزيك مكتبي قد ناف دور دا ناوي مكتبة خون فيسانديا و اف اريشكا كتي سردا حتى الجورا مكتبي نافيس كاكا ميزانديا طبي هزار جارة و او كنت تجربتك حتى والدريخ مثلا دور دا آگاهی که بتشوك جوارة بسا جوارة بسا نفسه مو تشتم هو ببينن جبل اولو في مزاف دكات بكي چقا هندك لوي دري آگاهی اما آگاهی قد چقا هندك پار ببکن دبی کو شفرامه و قاسی هندك ببینن اولي و قاسي ويتشي بيا بله پروفسور دکتر نزیر اکیشیلمن استودیویا مایه او بریا میوانه منی دی زودار کوش بروی که پرسیوه به متکانش مره بشینن 0506 567 5362 بنرم پروفسور وی ایشیلی و دریه تشتکی اون مراتقن تسری محمیه قد کسفدینه که اون مجبور ناوی خو بنویسن جمره بنویسن از ایجیش ماموسته ما بپرسم و دم می بجن موزیک پاشجی آگاهی کرم
derde toze renk verdi. Erere mama tozalıma Pietora madrajio Öyle müne derdo derdo Derde toze renk verdi. ساعتا خوش دنگ و عربی جباندر مای محمد علی باران شاندیه گوتی از دنگ استرانبیجی و گلک معجباندی سلاوالوان دکم هم سپاس کن ملاواوا استرانبیجی مهلبت هیجانه ساعتا وان خوشم بیجن دیسه مرحبا گوتی دبه خانه من چوانه محمود بکجستان بولی شاندیه او جی استرانبیجی مره سلاف شاندنه گوتنم بوا گلکی سر بلندن از بارم همشری استرانبیجی منه قیوسا سلاوی و سر چاوا سلاف جوراتنه ای باشه از بردوام بکم جمردین گلک سلاف هاتنه دبیجی ماموسته ما نزیر بک چه دبیجی راست دبیجی لورا ام ایدی هر تمتین خاپاندن گوتی ماموسته راستم خابن خاپاندن ده هر مجیان آمده هیلی دوی ام بالدار بن ایشالله جاره کدین تشتیمسا نویسری تو کسی ام وی بیجم ای باشه پیامی و ادم هاتنه هلبت زلی بنیرم جانا جز ناگیجم همیان بخوینم قصوری نمیزنه ماموسته نهاد روشه بده مسئله ایبانی هیه دانستاندن خواهم دکن و که ماموسته گوتی دما ام ارزان بینم سر اینترنت دستینن لهن جاراجی دبیجم بشینه ایبانامن باشتر دبی دما دشینن ایبانجی edem nikarim bistinin tam ev mesele çima uqasi mezin bu uxapandına ge çava devirde heye. Yani aslında xapandine zedetir hepki insan vergi jbo bravinin vardıkın az var tahmin yani henek esnaf zvan çiknak ama henek je jbeli hay vardıkın ama gelek je jbogo kimlika xo tespit neke hem bo biskadım gom hesabe henidin hani insani de taveje jiserwan وی خاپاندنی دکه از فکرم کی گلک جی جبوگ خانه دست جبوگ نه گرتن جوی هاوی دکه yani حقوق da cezayı ve ki mesela ha dünüçe da cana derdi ki millet pirditir sedi be ekujvurşunda da ibane perabişine cezayı mezen dokun ne zanım belki ve şan diye hesabaki kripto yani evci geleki derdi ki peşiyame yani direkt kude sıkıntı derdi ki menabeş direkt nükar zaten bir şeyine hesabı kripto çünkü hesabı kripto mamuslim çetir zanın evan hesabı evan nevak ibane tişteki va derece harf tet hani rakam tet hani yani tişteki farklı nevak hesabane yani insan وقتی خوازانه به پردشینی کیجان حسابی تو سورن جوی تشتی در ناکبه ام جانا نزانه حسابی خوشی مثلا وقتی گفت بشرفا خو بشغل تو کاری پراگشی بستینه حسابی خو تو سورن تو پروبلم چینا لهن جارا ام نزانه مثلا اوه روز مدانستاندن کر کسی که بیانی بو قلت بشينا حسابي من دكاناوي هبو متشتك در قانوني نكر مسابيزن لما برشاندن مثلا بنقيا من دستور ندام نشته زوان برا بشينم قلت اف حساب نه حساب تركيا ودستور ندا كوز بشينم يعني دمات لدنريجي سريوي تيري و ايبان دنويسان ديساجي بنقيا دستور نشت و بريمن ديساج مرشاندن مجبور مش دستا داني ده يعني دروشن وصاد مثلا دویم هيش چهبن جزايا كي چاوا درت كبي پیشيامه yani az var vejim yani hesabı belki ve şandı be ne hesabı lira be yani belki hesabı dolara be hesabı euro ya be disa çünkü izin nadı tu gerek dolar olarak jirbişini euro olarak jirbişini yani belki lira olarak ve şandı be banka veya neşti be yani tu bişin hesabı hena تو جزا اشترتونه يعني که وقتی گوهایت اشتش کی تونه به تپرشانده به حسابه کی yani devlet bir piştate be ama minake ve dert kevin peşi ama mesela hencaram de bilsin de benim pereş falan kesire şan milleneri ku ev hesabaki xarabet dozlu servetin vekirin davatin vekirin advır da bağırtım sıkıntı dert ke ve jiber ve de demam empera bir şeyem heji çebin ama bu pers yani aslında azidi sa'in tişbih ama mere para bir şeyin hesaba sorun tünne. Para var hesabete sorun hayı. Yani asıl problem zamamosta şeydir zannet vi havi dest bedike. Mesela kanuni ticaret internet de eğer mesela bejente parta kredi nekr kar nekr be li hesap para da bi
أو مثلا بريت أندبه تنكر دعوة بك يعني بيج أو نوع تجارة إلكترونيك تجارة خبرنا يعني riski burada. Çünkü amlur açıklama he ya. Tamam, Meşin fehim. Kartı kredi te istimal kırbe burada hecatır judara. Yani Tamam, icam. Bari tarihi mesela banka mesela tahtı bir kapandı da mesela bejin mal fark sahtaya. Em bejin te Yani tişri diye kartı xuna kredi te istimal kırbe mesela nukaran tu şikayet kişi belki fakat tutkari banka ev tarihi bisini. Çünkü banka mecbura ev ki mesela bir secure sign. Ev mesela ciye sakta da kartı da ne meşe. لو orada garanti fonu heye, garanti fonu da perite dukarete jaka mesela perik jaka çıka beji mümkün ki mesela zaf zede beji mümkün ki perik jaka girbisin. Ama bir iban jara bişini o perite de ça. Rast. Yani her mahkeme avcı gelek mesela nasıl kim şey bu hasabi Dubai derket burada şanlar hasabi Dubai tunukari takip ki ne mümkün. Tınkarvan peraji bistine ne? Tınkarvan peraji Yani bistine. eğer tiştehir hundu bejin de ser internetede hun tişteki bıkırnu perabişin ibani ad burada hun haklıyne yani doğurda tişteh hun varid ben de biskadım bu de kanun ed veya 4 sala despediki o vakti ev pere ve şandi ki duqati veji para cezası ama معول مورف يمكن مگو قي hun لعيني جي تشكي ذكران حسابي برا Yani hıncara ev jipekte le pranil ser internet jipekte. سر انترنت يبه هم بشينن جو او تش او مال تك جوار نهات دورد هم تيد خابين Naha Mamus da Liver'da hükümeti naha düzenlemek ve teze çekiriye takip ser vergiye bu Rastla. yani o zaf kırına müşkül naha Serbiya mesela evet mesela tış froşun حسابي كي مثلا قالي كي حسابي كي بيري كي Rastı. Hesabı nasıl koyduysa ناي تحقق كرم بل ناسي وانا فقط يقالك بيرا كان بيجن يا فقيره لما جزداني بدستي وان دايا مثلا ورده برو بشنا ور خوشي امينه كي ورده مثلا دولت ماليه نكوريو تعقيب كل سر فيرجي يعني أو مثلا yani bu son şikafi yani jber vergiye zaten Ber herkes vergi maji beraber. savaldı ki be ki ya az parabistim hesabı xoya jviyar bavim ibane Evet. asıl mevzu o ama az viyaj bivemci kesemeri yani hun insani nas nakin ne perajwan bişinin ونا برا قبول حسابي خوبكن يعني إلهم فيلم تشتك ويتيت هبه nefse tiştekte de dert يعني yani. حياة هون إنسانية الناس نك نمر في وبنا هفالي وبنا دورا وب ندن كسي حساب Yani Laura mesela de bejin damat pera bişine ibane jisadi nizam 20 arzan azib bedem nizanım işte de bekartı bistine de vergi yaveji bede evji derdik ama jibere millet beter bir ibane bekartine yani bağırtım lever preskriptler يعني أوجي وقت ما مستقو düzenlemek نهات جبر ورقي إنسان نرى فينن سر إيباني جدا نتمهات سر جبر يهاوي Aboriya Türkiye yani sedi pinci niski pinci de bir kayıt dışı yani bir kayıt ötüne vergiye devlet nukara bikşilerde yani Nukara bistine rastı. zarara devlet izafa yani bu mesele. ما مست مثلا ها ما بحث بمسألة كريا أولهية قوم تشاب بارزن دمان براش كرسي كرا دشينن نابي مجلور درد كبي حسابي ما درد كبي belki هنا كن نية خراب شي هبن belki وانا برهفدك ان دبر برسكريك درد كبي ام بيجي بل ممكن يعني او مثلا بل ممكن حسابي وان مثلا örgütek be نظام belki alaka وان مثلا örgüteka خراب be örgüteka terör hebe em bijinte destek dahi وان وكي كنت برج örgüt erişan diye ne? Yani mesela mümkün etti burada belki ceza haline de ama mahkeme çebe de her vari yani tişeki seri şey zaf mesela yani لور belki em bejin eko ceza bistinin وكو نكاري خو إثباتي بكي من علي كاريا örgütüne kiriye rekstine lebele dert kevi kuta perişandır. Bali hem asadışı her yani mes vakti ev hesabı papara çoğu ama mesela nizanım belki nabeye magot ama mesela ev hesabı geleki de bejin preskrek derdi kevi yani demam ne dinerin vak hesabı meydi tünene hesabı ki cudaya e bankı em biran jöpürsün. Bali avcı yani entegrasyonu bankaya rahaya. Yani nina bejin mina kripto nina fakat cakacık yani هي بزن نبونه يعني بيجن وردا يتشتكي tam بيجي سدي سات امينا نينا yani حسابي خلينا بانكي نورمال بقري daha başlar. Yani hıncara mesela ilan adı benim.
دبیجن işte hesabı خو بدن ما روجي ام نظام çıkas pere بدن و ام بکار بینن بله. yani ev nare bazı kerasta geliyor. Yani rêbazekî ne başa. Yani ber çavê me. Lê burada merî nemeşe daha başa. Yani Yani wextê kesê me pera jî ji hinek arşandin ji bo çi şandibin binivîsînin du sebebê ji bo wan pir çêtir bî. Yani te tiştek ji internetê kirîbe veya yaskibe vê ji bo vî hawiyez vî pera ji te dişînin. Veya ji bo Ew jî naxwaze dibe nenivîse. dibêjin ne nebise nailin em bilbîsin. vê çaxê zaten heq wast tişt hebe bera neşîne. Danistan'da ne dibêm bikin em çawa bikin Ji edi. bo papara jî ez veya vêjim papara parî bû yên tiştê nû ê teknolojik epê nû yani veya jî pera tavên wir ji wir jî tavên hesabê vanê global. Bele bele. Yani çika pera wenda dike wenda perebê. Şopayı onda da benim sen. Ev çi dibêjin short hesap dibêjin mamosta nizam mişaş kotu gelo. Çok cüzdan E konu karın kripto e konu karın şopa wa bibinin rasta jur derdikevi. Peki mamosta ve naji em jwe bepirsin deme. Mesela hincara em tiştadistinin. و kargoya mete berderi em her tişte hoje derdim kartoniji tavejin. Hemme agahiye meşgul serhane telefonama em bejin adresame هەگە tiştekî dinivîsan dibe notekû me nivîse hemil ser xuya dikin. Zirara vê çawê bikêje me lewra em didênin berderî her kesê ku diska kere diçe dibîne. Yek werê nimran bixwaze ez nadim lê ez bixwe didênin berderî ne wisa. Ev jî pirskirêka herî mezin ez bawer dikim. Yani aliyê kargoyan da jî em çawa hejî hebin hinek em ser bêje bisekinin. Aslê ew jî tabii texlîtekî em bêjin êrîşê dibêjin. Mesela gerek ev êrîşkarê û hene tên li wê dirê mesela agahiyê der heqete de ji wir distînin adresa te li wir heye, telefon heye, carna TC kimlik numarasî serçê dibe. Ev nakê zaten wekan bêjin ev numara ya ji bo nasnama me aslê wê ew zeh muhîm e. Hêjî li ser wê gerek nasekinin. Lê belê carna çi kargo dibêje hemen numara nasnama xwe bêje. Mesela bîst حبل ويدري أنا وجوارد بجد حموك كس دعلمنا ويدو حموك تشتمو بيفا قريداية ونزانن يعني سر جرمي بسر حساب حموك تشتمو بوين مريفا قريداية قرب أو تشتكي بدزيبي يعني جمهو بيفا تكس نزان بي أن عيشة كيامي بيجن رسمي بيقوم هو هناك بدهنكا ليبالي تشقاس قارقو تدبي نافي خو بيجا ودبي نمران اسنا خوش بيجا إيه هناك قالك جارا أزي تراستكم دبيجت فينا بيجام كارغو نادن عند بيجي شركتا ما هالو خستي شركتا تنتشتكي جو در حق مدى قراري بدا از دوي قرار اخو بدم في مستر بسكن هم الحموك درا دوي اموين مراه نسنا ما خو ندنا تكسي هناك تشتكي زعف مهمه يعني Tabii ya qanabe dema vakita wagotçi em bêjin cihekî veşartî ne wisa bile herkes nebîse. Yani îro kesek ji me nimrê dixwaze em dibe wa filan kes nimra min xwest. Em bi xwe diçin ji her kesî re dibêjin. بله سر وی کارن حساب وکن کارن حسابی بانقی وکن تشت نابو فروشن سر ناوی مهو دیندار بکن دوی مهجوی هبه يعني معلومه وکا ولیه ما مستجی بحث کریه سیبری نگو يعني گرک استوي زحف مثلا يا مروفاي هيا يا نتوي هيا يا ناف نتوي هيا مثلا درس خود در حقاوي ده تشتاني اوليا سيبريا ناف نتوي اوليا سيبريا يا نتوي واوليا سيبريا مروفي هر ویج اصلا تدبیر ویج هفدو جودان مثلا سروا هر سه می بیجن بالفراندا ام چاوا تدبیرات استینن مثلا دنیا ناف نتویه دام بیجن دستوی بکن یا ناف نتویه دا گرک دولت نه دولت تنجی ام جرد بیجن پارکر دولت و شرکت ام بیجن وکیدی پسپور وکیدی اسوسييتد ناف نتواد تفدد في بهفدوره بالشغل مثلا يكتيا اوروبا ان يهالو تفدا حتى انجك كاربن اولويه بارستني حال بكن ناف نتوي چمكي كارين كرك زراره بدن هافدو مثلا ايريش لسر انرژی چه دبن کارن مثلا الکتریکی قطب کن آن غازا سورشتیب بروی قطب کن زراری بدنوا افناکی مثلا گرک افقاس پارکر بهفدورا
بشغلن آن پیمانه چه بکن مثلا میزنن پیمان السرسی برای دنیای ده ضعف کمن مثلا یا یکیتیا دولت همی بیجن بلش ملتر او قاوین هیچ پیمانک حتی نه چی نکرنه قرار دانه لیاو قرار نه پیمانن او قرار مثلا دولت نه مجبورن گوی قبول بکن الگرک الگوراوی پیمانه چه بکن پیمانه مثلا کنسای اوروپا هیا لسر سوجه سیبری لیبلی یولو مثلا می بیجن هندك دولة پیمانه نف خود چتکن لیاولو مازن سر دنیای تفی گوا گرید ددن پیمانه ولو هیچ قبول نکرنه چونکه هر دولت تشتكي جودا فهم دكي سيبري ومنفعتها جودا يجبل ولو هفدو ناين عسلوي لي افتشتكي مجبورية قالك هفدو ورن وإدارة انترنتي مثلا بيزن إدارة تكنيكي هيا يا سياسي هيا قالك السيرفي هيج بيش فهابن لي بالي في هيج فردا دنيا الهفدو نهاتيا يا دوا مثلا بلغي استراتيجية أولوية سيبري هنا نهادي قالك دولة هنا تركي جهايا حتى تركيا بلغي السيامين شكل حتى نها السيرفي بلغي ديجا هم تدبيري ويتشلوم هفستين تدبيري جبوي أولوية سيبري مثلا بيجن تدبيري تكنيكي تدبيري حقوقي تدبيري وكيدي يزانياري مثلا آگهي پروردي وكي دي هفالتيت بيجن مثلا بهفدور عيش أما بيجن يه دولة ويه ندولة تفضل بشغلا وكي دي تدبيري مروفي بس تشوكو دبي خالة ضعيف دي أولوية سيبري ده مروفن وك خابانتن موتي خابانتن امزو باورد بله موضوع باورد كي الورد جي مثلا ام تدبير خورت كم بحث كر پروردية همولاتية ديجيتال بيجن مثلا السروي السروي پروردية چش شاني مودن مو چاوا في انترنت او دي جهاز يه ديجيتال بپارستن و استعمال بکی آن با اخلاقی و استعمال بکی الگورا آن می بیشتر تکنیکی وی و زنیارا وی دیدنم هو هنا افجد بنا درس هم مکتبات هم universite دا و دنیای د جوزه داد که مثلا بریا نه های و کامل سلوونیا بون جبوی کنسای اروپا هم چون اول وی داری ما زنیاری دا پرسنل می بیشتر وزارت وی داری یا پروردایی چونکه چل اواد خواستن گو بخن ناف او که خود پروردایی ده جبلا وصا معلومه دوی مهوی هاش خوابه يعني تشكا وقت مكتا انترنت ده اللي مهو هشيار بنفسه هو الشيار بوكم تشكا قلت اشتهات نجمون هم هو باورنكي وكما مستا قلت عيني روبركي وكي بانقيتش تكشترى دشين بهناك شفرات دزيه همن شفرة خو بقهرنا وقتت باش تدوي شفرة خو كافن بكايا نوز بنويسنا هنو او شفرات تدزن دور ددوي مو عجله نك هيدي مش خورا ببرسي وال بنقا خو بقرا ادرس اويل بانينين دفيم هو الور ميزاني ابيشم هو ميزاني كاو ادرس اوي راست يا وي بانقيا اناوا نبانكتني نما بيجن جدرك دي رسميجي ان روبرك قوت تدا عيشكر يجو هاتن بيشيل وي ادرس اورال ادرس جرد بيجن فيم هو لي ميزاني كاوناكي راستا ان راستا وكي دي انترنت تكارش قرب بخبتي كا سروي ميزانه همن باور نكا نبيها افاتشون امام شفري خو بقهرينم هنجي او شفريتا دستين العسليوي دويم هو سرور الشعب هر وقت ياري قوم هو عجلي بكي موفي او كي بي خطاي بكي مثل وكي ديجي جارنا اما يزين الخوندفان درسي دائما ولهم مساجة دنفيسين ان وك يك عربي تاجوي ومساجة دنفيسي ات مساجة شكيرة دشيني اما بيجن تسر تليفون اخذ تنافنستكي ام بيجن بيج مع مستا احمد رشيني مثلا بي احد شنويل قالك ناف دركفنو له اجدرا احمد مثلا اشتكي دي دركفيش انا كدي غريب ردشيني افا اوجي معلومه قالك جراجي افتي بلي يعني سر انترنت ده تشقص تعجلي بكيتي خطاكي
دوی صبر بکە هێدی هو هەیش خواها بێ هەر وەختی دوێ مایش خوا بێ وەکە گوتی تێ سەری هەمی کەسی بەریانە هەب 3-4 ساڵە ئەس چوومە دەرسا ئەولەویە سیبەری ئەزێ دەرساوی دم معلومە همجی اون پروفسور ویشینه بله پروفسورم دەرساوی دم کتابەوەی من ویساندیە هەڤالێکی من مدوری بانقەیە ژمرە مەساجیان سەر فەیسبووکی گۆ چاوای باشم گۆز باشم زارۆک چاوانەماڵمە هەفتوو ناستکن موزیک هەفتوو پرسا هبو وەکە ینی وەکە گۆ ئەوە پیشترە گۆ یا گۆ بانقەمە پرۆمۆسیۆنێکی دەست خوازمێکی بدمەتەژی مگویا گەلەکە هیچ بانکاوەرە ناکەم هەمە بدە مشتری نەخۆیە دی ji dêla miva piştre got ısrar kim got vakit bizim ho fedît ke yani mesela xwe grant ke werhasil mi got tamam dayê bişînin xwe got vê gav şifreke ji tereyê xêra xwe ji min re bişîne اون جی باور دکن کسی کی با حواله ویه tabii hevalek min da zaf nêzik yani piştre مميزان دا الله لو بي ترانزاكشن وكا او كل وكا فروشتن اري كرن سر ده هي مغيال فدري او كوله هي بينا ناد بي باوريان بكت بي امناك ساج جبوي يشلمي عملوت كن جبوي ويت كن ور حاصل مجير الشيانت بشتريا دوا جهات وقت هيجو من الشيان دي جو كاب خيراخه اف نمرة نسنما خوش جمرة بشينا وقت بحثاوي كر شبكة السريم ده وراسل بشتري دي مقص تلفون هفالي خوب كاراستا اوانا وچو اصلي قالك جراد ورده ما برسا هفدوت كر چاواي باشن بيشتغلين يعني من تلفون كر نافينا بيجم قو هفال ما تشتكي ورحس دنقي ولو رحد دهات مقو ما تنها فيسبوك دي قو نا والله گویا گو حسابی من دزینا چند چهار حیوان گو گلک حوالیم خاپاندنا امانت هیچ خواه با هنگی جور داد بیشن دهای دید بیشن ما مشت دهای دید بنویسه شفره کامل هیویتنا هیچون به حواله خوره داخل او دنویسه من الشيء هي بالحوالي خو برسم اذا بيشتري وقتهم قلت تمام ازي جوار انا هازت حقي ودايم اذا هم انقرتل ورحاصل باش بقو قرا كنا كنا نخبط زي از چما درسا اوليه سيبري واس خاپاندم يعني تسري هر کسی جبر بي بقول شكم هو جارنا هو حيام هو جنينه مثلا ما كي بيراد مثلا امي بيجن وانت تشتكي بشنازه بذات في ناس تكون معلومه ولم هو شبه من خابینه انسان مصادف که باشه ما مستعمی و بشینن مالا و آوا پروفسور دکتر نزیرا کشین من گلیک آگاهی هجا و دانمه موزیک که گهداری کن گوتنه وی داویست کارم بگرم پاشجی ام بریب کن گلک سپاس سپاس کم کرم کن Ses etmeze veda delo lo dele lele ane du ses etmeze veda
hiva veket hiva tji dava kozezele lelane du sesesettezer reda dedo lo lo delele lele ane tu ses etmezler veda delo lo 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 delele veda ساعتا خوش دنگه هر لدنه بی ولیز چند پیام بردوام بکم توران کارهانش مرشان دیه دبیجه ادیبه خانم مرحبا روژا بخیرم بکیف خوشیل و تماشا دکن ساعتا خوش مالا و پیامی و دمام دخونین امجی گله کیف خوش دبین بطایبتی گوتیج آیگون بکر سلاوا دشینم او هوالي كما يكون باسكلي مزن بويا و هجايا قوتيا سلافشتر شاندية سرسرا سرچاوان بيجن جقونياي أحمد شيخ شاندية دبيجي مرحبا يدبا خانم برنامه و داويا مي حفته خوش در باس بيج بو ستران بيجا سپاس دكم دبي إنسان نباشر نكودره نباشيه دكن اي والله وصايا إشالله إنسان باشر امورن باهفدو بي إنسان باش در كوين پیشيامه امجي وصا بيجن ديسا جمره جي ایران پیام هاتیه سرسرا سرچاوا سلاوی و ام بیجن ای باشه زی بردوام بکم هن اکیز ناب بر بدمی ما مستوى بیست بری دسته که دو بحث روبوتان کر و گفت دناو مالامده دی به اینترنت وانا بکارتین احتمال کروجه که ام بیجن هر تشتما بدست بخون هی ام تکارم و بیجن یاجی هل بتوکی اوتوپیک تجمره لی آگاهی ما بدست خن هر تشتما بدست خن ایرو همه تشتما به اینترنت بگیرید آینه ایدی بیزدولابیه ما ماکینای ما ev robotu kudnav mali de digerin yani em çava ki çaval bir hişe çekiri arbota benir. Yani em dikarin bêjin yani mesela agahi sun'i jme mesela malbatê me zêdetir dizanin. Yani çünkü dizane mesela tu çi hez dikî çi mesela xuşa te naçe di kêra mesela alaqedarî ondan sonra evî yani agahiyê te mesela digerî nav internetê da li tê girtinê yani ew mesela xêj te xêj xwedê yew jî ew mesela xwediyê ew mesela aqlê sun'î pişta dişxule hesab dike ki mesela di kîjan em bêjin partiyê siyasî re alaqedarî di kîjan mesela cemaatê da ew kî ondan sonra radibî cem kî mesela niha GPS sinyalê ji me yani dizane ki em mesela virin. Zanim ku em nihar bahevin noksa. Beli. Ew sinyal jî mesela dizane ki mesela tu kêra mesela heftê çend jara kê derî dimînî. Tu çi kê derê. Ew mesela agahî gitê hesab kirin. Gitê zanebûn. Niha li piştî vê jî mesela em mesela bêjin em parve dikin. Em formasyonê xwe mesela evî aqlê sun'î mesela mapê da harîta dibe ki تبي خافتي ده مثلا رابور ده تبي تنزع هاد دواريا مثلا تبي ريده هم مثلا شيء تشي فلان ساعتي فلان دري هم مثلا ماهي يعني او آگاهی تي گرتن او جا ام بيجن تي حساب كرن كي مثلا بشويه ما نزان كي قال شابه يعني جمع مست زيادتر مثلا دزانه لتشمي طيبتي جمال ده مثلا ام بيجن دنگي ما تي گرتن تليفون ما her derede destekini denk hem masatı hesap kırın. Yani ama mesela dbi tişki gelik insan nizanın dbi veya mesela li khati her falan deri veya dbi tişti li khati vi malperi da vi tişti biki li pişti vi da dbi kripto jacking dikin veya mesela web jacking dikin ama mesela tekniki vi heye pişti vi de bername ki daydına telefonu da. Yani em jwe nabînin nefsa. Nabînin pişta dixabte. Yani tişi xarab dike mesela enformasyonu te dikire mümküne mesela دبيج مالوير ده بيشيته بس تشي خراب دي بيشيته قال لي مثلا يعني قالوا بيرو ويا نظام تشابكن او كاتيه تليفوني وان دبي فيروس كاتيه تليفون نظام تشي درت اما صب بيشي من يعني دبي مثلا تشي تدتر ساندن مثلا دبي كي شكلك درت دبي حسابي دستانه سر الفرخه
raporu bir de mesela polis veya falan kesi de tırsandın. Yani ben tuştana her dışa her zede dibin. La em bijin li bir wan robotan jî li tişi me mesela hususi jî tigirtin. Yani mesela cihazı me elektronik mal da yani her tişti mümkün ki bigre. Ev tişti erzan talikoyu daha ziyade. Yani mesela em bijin ki ev markevi em dizanin ki ev mesela tişti ki xarab wuri kirin yed wuri dava kirin mesela zararı wan tazminatı wan ziyade bin em dizanı bu ya. Wan tiştana kemtir dikin. Mesela ev em bijin markevi mesela internasyonel. Naxwazin navê xwe xerab kirin. نابي خراب كنا زراري والسدام يوان زراري زعف او دوام ترسن يعني تشكي خراب بك كي مثلا انفورماسيون تبقرا جيكي دا بشن اوري تثبيت كرن ممكنه لزراري بيو مثلا الدنيا عالم قد عبا بك ي مثلا زرار زعف زياده بدني Tabii. فقط تشتكي بيناف نافي كنو تنزاني تشيا ي سيني هاتيه ويا جيكي دا هاتيه فياتي زعف كيما اذا السيني دايدني مالي تنزاني مثلا كي وشيه Yani Yani xerab nukari- be tinkarî serilce gibi. بله نکاری دعوا بکی نکاری تشتی کی ضرری خود تضمین بکی لوردا طالوکا ضعف مازنم yani mümkün ki ev mesela kamera van hebben wana khimali daha mümküne kontrol van daha zaf kema yani tişti ki embejin emnizanın ev tişta dike de çünkü internette de alakaun he her tişti ki alakayı internette he dukara mesela dest beden eser her mesela mal da mesela duxuzun kamera dixine mali tu az mesela iş tabım Zarok abin. zarok abinirim az bavi xud yaxıb zubunum ve hayvani van hayvana buna ama ev agahi ev şey mesela şodan malpari heye burada dukarın eki giş geldim. Yani gellek mesela internette dledin yeri şifreyon zayıfım deni kaştandan او اگاهی ته هلداندن نه او مثلا بيجن عقلي الصنعي لوردا مثلا التالوكا جهه لخير وجهه للسربيا بعض استراتيجيه سيبري كرنها حكومتها ماجي استراتيجيه سيبري هاتي كرن للسر يعني شخصيه شبكن حكومه او سازيه دولتي لازم يشبكن او üniversite mesela ona lazım يشبكن مكتب شبكن يعني بقش كوظيفه وان دانه حتى يعني مشن صاله دها يعني استراتيجيه زياده كرن وظيفه وان هنا او سازيه مثلا انترناسيونال سيرفي مثلا دخابتن يعني تالوكاي هناك تبجن ضعفها هناك تبجن نا يعني انساني جاكا او كنترول وان دستبد سر يبصى بردوام كن Yani hetaş deste maveri vaki ve got tiştin bi kamera amnestinin baştırdı be. ده baştırdı böyle basa Yani evlehiyama ve baştır çebi be. İnşallah kesekşin ne ve xapandır am sabejin. Ez beri xabda mamasta yok. Mamasta anha demat tiştek be ama diçin doze vedikin. Yani jem be meselilce gibidir. Ez xwazım basa be pevaje yapkin. Yekşi heyeta hakim a garidaran ango tüketici hakim heyeti. Çava meseliyle bedin reyke çava devim zanebin karnek basa ده سر دولتي ده جهه تدكفوا يا تسر دولتي كار باشوريا خوشك يعني نحوجي تو هر جيكي نحوجي تو هر دوزيفك ديريكت لسر دولتي حيا سنركي تكار ديريكت دور شيك بك zaten قرار جي عين الشكل ده او ادرسات دايم ميل olarak işler disate yani. Yani lisser devleti jem tkarın seriyle bedin le tiştaj dizanım le nav kaymakamlıqa az dibejim qayhenum sa. Rast zaten kaymakami yanjı heye. zaten lisser devleti vakti başvurmuştuk ki dişinici kaymakamlık arzı. Kaymakamlık işte o dişcükü kırıbı ام بيجين كيتا ماكينه كريه او جي دشيني جي وتجي كريه بدي بنفيا جي سر دولتي باشوري غوري Yani dedi belki herkes ne kar, belki ihtiyari men kar internete bakar değil. Ya jî hinkes xwendin awantine mixabin hêjî de cemme hevalê me naseme hene yani bila rêke çawa bişopî. her velatî de kaymakamlık lê hebe li her velatî de tüketici hakem heyeti heye gari her lur dilekçe ki benevisine o bede kaymakamlığı her kaymakamlığı bir ima ve hey yani. Yani çe hevce ejbere tane dilekçe lazım. An tişta kumestan diye. Kri makbuza fatura xwe em bivêjin ki mesela küwe xerabeyî veya şikestî hatiye wan tiştana jî tu suret bigire işler çêtir. Di çend mehande yani di çend rojanda em bêjin diyarda be encama. Yani ew
جی و جی دگشت به هنگ جی پرمزنن پر باشوری هایی هنگ جی جی چوکن باشوری که من هنگ جی پر زودتر چید به یعنی مثلا ولاتی الانقره حبکی ده درنگی ده کویان از ولاتی بچوک حبکی ده زو یعنی بدو ماها سه ماها چید به چونکی مجبور جی ایگو تجهستن ده بجیر بشینه او جی چیکا خو بک یعنی بلکی بویجی کی از حقلی me وری نشاندی وی ور کریه یعنی استرالیا دوی سیروجی دوی Evet, tabii ifade yapma. Benim mesela çend roş, yani çend roş az benim dve pişti çıkası emwe dilekçe bedel vakti benim zaman aşımı. Haya süreye ku emseriyle bedin çıkası. Yani de çarda rojade de hiç tişteki bile rey ne de yani tü sorun biletin çene be dukare ev mal direkt iade bik. Nasıl? Hiç tiştek çene be. Yalnız bu vakti gu tiştektet hebe sorun be problem be em bevejin jikesti be pişti ve yani normal zaman aşımı jerdi ben haya 2 salayı. Ama öğrenmeden yani pişti gu tuallimi mesela hanek ayıp hane dünizane. Pişti mesela 2 sala derdi kevorte, pişti 3 sala derdi kevorte, o sırada bir vakti perdi. Yani dematihim bu iş ve deme haya 2 salat tkare seriyle bedin. Na, pişti ve 10 sal çike yani pişti 10 sala bağlımıcı heçi. 2 salayı normalde ama 2 sala و 10 sala دوی zamanı tu bağlımı tu disa kare o sırada nefdi dest bebke. Ha yani dematihim bu talimi u pe ve 2 salı. Çünkü henektiş hani tu nizane mesela carna buzdolabı yakıydı kare 2 sal u niv jorte der bastı be tu led nare yani ev cemidandına ve sorun teyit heyi tu led nare ki ev ayba جسري ده هي ben ne belak şey. Ve fark nekriye yani. Fark nekriye. Yani beyazı tüketici kanuni habki millete me korumuştuk. Peki yani bejin herkes tkare seriyle bede. Bu her tiştiyam tıkarın seriyle bede. Yani bu her tişti melenin kare henek tiştane tişte yani kural kaide ve çinem bej. Demere çebi mesela kompütürame lever bu bir çay jilcem bu çay merajan ser mişan garanti kabul nekir. ji tüketici hakeme yetişen wan jî kabul nekir. Çünkü ji bela mı çê bûyî veya. Yani gerek ji aliyê wan çê bebe. Em bêjin mesela hincara firmayên mezin hene mamoste. Du tiştekî distîne peşî dibêjin ki em bêjin müşterî hizmetlerî bi wan re biaxivin. Bi xizmetên ku ew kesên ku bi müşteriyan re eleqedar dibin. Paşê bi wan re daxivê çareser nake hejnû serîlê em bêjin heyetê dixe ve demiş ew 2 sal xelas dibin. هن کسی وساج میناکن وساج درکن دوی روشه دویم چی بکن دما کو او 2 سال خلاص بوبن ام بوان رج آخر ببین تو برسب جنات به امریکا که çavak şopin. Yani aslında yani merekarı var gibi ev başvuruya göttekleri be merekarı be vejiki yani sürel versekini bine vamışlar go de haya cevabı bedime az sürel ver besekinim yani ve devlet cidvi havide ve insani mekeseme ve bigri yani. Yani dikarın her havayı. Yani garip ve zaten vatel vur işler gotiye az ve süre az çignakim hayata cevap dahi tane dahi garip bigri yani garip devlet serpişler. Yani her havayı hükümet devlet aliye garidarana nasıl kan bizim cem millete hatta deste millet şivere bila هجبه حقيقة هبينا وسامتكان في بيجي. جبريا ودكارة مثلا أم بيجن مالبري شكاتي هنا مثلا أو ضها مثلا زو أنجام شكايات وار نقطة قوم هي لور وقتيا تكون عالم يردو بأيام مثلا تشتي خرابة أو مثلا على قدر نابن أو تشتي صنع خوزن. تهري حكم ركنامك خراب دبي يعني. خود زانه أو خود زانه مثلا ملت نزانه ومثلا تهوي كي اللي ممنون نيني أزجلك مسألة ما شو ما شكايات كور من وردا نفسي بمثلا زوتر شيء بهمان جرى مساج دشينن أو جبتون ملت دونا مشتري قدبونن أو دبي تمام أمي ورن شكن إشي سونا دي ساج تلفون تركض يا مساجة خجور راك مثلا كم هبوا أزنا شو ما حكم هي تم الدوسية بيشي كربو باشه شکایتی دا مثلا جواب دانم işim çi bu من از نشم شکایت var. Evet demek intikarın em bejin jisser malpera şikayet var.com noksa. Unjurji çareseriya bibinin inşallah em bejin tiştim sana veseri Türkiye'si. Başa mamusta kripto çi em her tim bejin kripto le kripto çi. Bari kripto tişteki em bejin yani gizliye. Dünüzani çi em bejin mesela navi
beşta mesela rakamcı kriptona asas ama herkes mana rakama duzane. Ama rakama tevhev ki ama işte tişki kripto yani kripto tişki ama mesela hiç zamanı beri de şifre hebiye mesela dedi bir waleteki mesajı ki dışına waleteki algoritmayı jardı dedi ki mesela az m th k l th m mesela harfa diğeron değişik ama mesajı hilde dizane ki jan harfa küçük değişik mesela tişki dinvise yeki dini mesela ev şifre ne zaman ben nukara famka ama tişki ciberi hatı buna kripto avaji mesela dijital para da bejin am pareki mesela dijital na evet dışını iban avgı dijital paraya yani pareki tişki bir ders ne diye tişki o dijitale ama peri mesela bankada dijital aktiki karşılık avi heye mesela tutkari her pareki hildi na mesela evji dizane ki mesela tehilde heye evji peri işte hasabiyete millet dizane devam mesela tişki sakırına ki kesek nizan be xuyevi kiye mesela az dixozum para dixozum jita dixozum tımır hasabım dışını ama ne az dizanım deşandiye ne ji keşki din mesela xuye sistemi dizane ki navete adresete jiv eve de hasabete heye doğruda para dışını burada mesela gelek işi ki rahat kırın mesela evi ki dibi underground işadıkın mesela tişki eroini tişki mesela qaçaqiye bakın mesela perivan jaradışının veya mesela silah hadisinin beşta işvan razaf rınbu çünkü akideni peri mesela bir dest bahare dest taneser polis takip dikir veya bankada şu anda alakayı daha da çekirini navarda alakana çekirini yani kesin kare ki biz anı bekti ki lvırdacı o para çekirini naviş para mesela hazar navi para heye bajar ve kivan yani ben bijin ki pazar ivan heye tüdüşü burada mal peri vanda wana distini أوجي جاكا رقما يعني رقم دستيني وردا هناك فياتي وان هناك زيادة دبا هناك كيم دبا لفر مسألة دا جالك مثلا كاري مزنج كرنا يعني مثلا تا أمبيجن فرق دخلسية دبي باونتك باشه دبا مليونك مثلا إتشان مهادا تا باونتك كريه مليونك يعني كي مليون تكربيه دخل مليارا يعني كاري كزعف زعف مزن هناك دكن demek ki kurtta بله هناك شيء تدا zarar دكن يعني ممكن جانا او جرافيكي ويد نيري جانا هفراز شا جانا برجير دشا لفي مسألة دا يعني قريب مريزعف تمكيني بقى مثلا بيسبوري وي مسألينين بي نزاني مثلا كي جاني كينجي او چونگي اون تعقيب دكن مساجي وان هنا كي جاني زياده بقى قريب وي مسألة دا يا ام بيجن دانشماني تهبن veyahut bu mesele de pispor bir. Eğer bu mesele de pispor nin bir mümkün ki zararı bir zedaya le mesele dini de mesela diyaneti cevazına da bir mesele. Abi mesela peri kripto da bir ki mesela tişki nizani ke çekiriyor. Belki hasabete mesela rakın dönükor kesi dava bir ki. Yani roje ki de bir hasab nukor hasabet bugün kesetene tara mesela tazmin evi tutbika. Yani muhatap evi Duyu hasabete de bir açık anahtar, kapalı anahtar. Yani yek rakama kodrije. O da bir tişki açık, da bir mesela parvediki. Bir aradışının. Akte her hasabı kıcı hasabı mesela şifre xu istimaldaki kavi cüzdani xu. Ama mümkün ki mesela embejin akte tıketi hasabı xu. O internette de mesela sınıf tıkın mesela yani hek mesela embejin internette serbest da o zaf talukaya evi mesela hava alanı ve parka da ve belediye cana internette de burada mümkün beli normal da o mesela trafik tekiliya internette de gış şifre yani ama lister da bir handshaking dikin yani mesela astardım mez Ahmedim jardışım ev şifre kdıça de şifrem eve ev karşı de biz az alime ev şifre mıradışına daha burada ev teke ve arida navuni ama akte seri siri da beriya ve haberdaname burada ve dizane ki mesela şifreme gizli şey yani ev trafikatte gış ki dukare dest bedeser akte dike ve hasabı khini kripto dikare şifre tecil de burada mümkün hasabı da valapke eğer telefonu da embejin Evkebe mesela aplikasyon abi gizli şifre mesela çıktı kevi bir keyword halde de burada tışki denvisi kişki dışına jiki ve nizani yani şifre denvisi veya tışki denvisi kişki dışına jiki ve burada mümkün tek bir hasabete kişki dest bedeneser her tişbi de dest yani tışki merif bispor ne be
nekevî tişî kripto daha çêtir. Baştır. Daha baştır. Evet. İyi baş. Başa mamosta müzikeki guhdarî bikin paşêjî hêdî demame hindik dibîne. Aygün herkes denge teper acib andiyem işte guhdarî bikin. Gundember gundemeye gekutun meset malhe Gundember gundemeye gekutun meset malhe Gundeki kız bu bükte ne Gundeki kız bu bükte döne Evgunda şihrabeye Vay lemune, vay lemune, zeryamın çok ez boğaz. Vay lemune, zeryamın çok ez feyzane. Hatımız elim, elim, teşik etmez Hatımız erim, erim, eşit etmez Hatımız erim, erim, eşit etmez zıvıstane Saatata hoş denge tahallüdüne bej merdine jmere Ergün besna Ergün Slav şandına ser çava emtin destiyete halti ki gotiyem dua temaşa dikin spas dikim mama sama bahsa kripto yekir de hukuk ede kripto cevehe antune Yani من جویا بگوتا دوی زمانی de خاپاندنه ام پر لسر کریپتو و لسر بیت کوینه چه دبه yani لسر اینستاگرام فیسبوک ایکس reklama derdixin divê kî perê xwe bîn cemme em ê vê qoynaşter bikirin ew ê perê te bive sê qat perê te bive çar qat pir zêde derdikeve pir zêde derdikeve pêşiya me re gişa heta aplikasyonê wan bîle heye appê wan bîle heye însan dikevin wir xwe qeyd dikin $100 tavê jinê lê dinere ew qoyn radibe $100 wan bûyî $300 $400 Ticaret xwazin hîn betir hîn bêtir bikin dîja tiştê xerabtir çê dibe pêr dike telefonî dikin dîja pêr diketin întîbatê dibe kî tu yekî dijî bîne wîya çiqa qezenç kir ji sedî pêncî tê jî qezenç bike ew yekî tîne êdî yekî tîne Vakit dibêjin sade zincîrî sazdan sarmalı bi Türkî sade zincîrî aynı bi Türkî sazdan sarmalı yani bi hezara insan dikevin navê şebekê sonra ji niv şekî de ew qoyîn ji ortê wenda dikin qapa dikin sîstem jî qapa dikin pere jî diçin pere giş diçi kesê mel ortê dimîne û tu nikarî dawa jî vekî örnek
وهي مثلا هفته چون aynı وی شیده قوین خاپاندنا قوینیده دولتا ما سیبرگوز 42 operasyonu çekir نزیکا 128 حب کس هاتن گرتن شبکه وانا شبکه yani az ji insaniye merqal dikim kes bi sedî sêsidî çarsidî naduwe ji berî havî özellikle li ser vê qoynê bît qoynê pirlê miqatebin hûn nizanibin yani danişmişkî uzmanekî bivin hûn bi fikra me hiç nekevine hiç nekevine çünkü yani sistemekî gunel destê devlet adabe di destê insan adabe gerek mere nekevan sistemana pir insan ji ber wî havî mağdur bû mağdur bûnî jî yani biraqa biskadî jî me got xwendevan jî mağdur dibin parêzer jî mağdur dibin doktor jî mağdur Mixabin Diyarbakır doktorekî ji ber vê newsa her tiştê yon dabû di nûçiyan de derket xwe bû yani mînakê wisa jî derûniya wan xera dibe malbata wan xera dibe yani her ji wan hebin baş mînaka dawî ew bûz bawer dikim newsa warê yani bi kes henekî xwe wanake ji ber wî havî yani hûn nikaribin herin derkevin ji bîle ser internetê hûn karin jî me rêyaskin yani fedî nekin Heta ji destê were ji kesên pispor êdî di çi qadê de bên bêjin alîkariya wan bixwazin bila alîkariya wan bikin bawer bikin wê çareser bibe newsa mamoste yani alî hiqûqî bê serî labukatekî parêzerekî bidin aliyekî din bê doktor bê doktorekî bidin yani çi hewce bike dû yarî de li ser wê bisekinin baş dibe yani pirlê miqatebin çünkü mamoste jî çêtir zane ev qoyîn yani vî zamanî xapandinek pir mezin têdeyî yani her yani dostê me re havalê me re her ro telefonan mij bo wê lê dikeve dibe me perê xwe avêt vê sistemê sistem hat girtin me perê xwe xist vê qoynê halbuki qoyn di ortê tune yani insan kar ev qoyna derxi yani yekî guzane bikare ji xwe qoynekê derxi bi vê va ev qoyna min e tu jî perajiyê têxê bigirî perê te gişî Rasta mixabin ev yekşî têne serê gelek kesan mamoste dema me malê bi kurtasyon dikarin behsa metaversê jî bikin yani ev jî dikeve nav jiyana me de êdî bi kurtasyon bir şekilde bahs bikin baştir بله او متوارزه يعني علاقوي مثلا عقلي صنعي هي او مثلا ام نهاد بيجن تدشي مالا خو مالي دويني تريدا دشي عربته هي لاوجي مثلا تشي صنعي هاتيه شي كرم يعني من شا ام بيجن مدغو بره هي دولتي مثلا مطبعي درخصيه ام دليلي هي خويوي هي مثلا اكدوكا مثلا نها شهر شكرنا devlet çekirine internet de ciki de dünyada tune olsa dükkan heye mal heye insan heye akite hani mesela şahsiyet hani doğru şahsiyete gidisini burada insanlara alakadar dükkan bisini em bejin yatırımı ki liyavut tişi avcı tişi ki mesela mina kriptoya yani burada mesela tişi de bir asset de bir ama tişi değeri burada kış kriptona yani sistem cicaka bin deste hani ki dindaya خوشا انسان دشاری دوچی مثلا وردا دلیدنیری جنکا او تشی خراب دکن veya zaruken avra mes kelime خراب dibêjin çünkü nizane Türkiye yani bir şahsiyetek civa dene dişe lur kesiniz af falan kese çünkü kriptoya yani şahsiyete tej kriptoya çama gote kripto currency perik kriptoya ev şahsiyeti kriptona nasıl nizan kese ki karşıda ki heye bura nizani mesela miti falan devleti alakadar dube veyahut mesela insanı ki embejin alakadar terörü dube alakadar mesela mafyayı dube tunuzani orada gelik mesela hologrami ya mamustam tkaram bejin ditici bir hologrami ev şekli luren bej bale yani şu şekli şahsiyeti wan şahsi nizam navni am bejin orada şahsiyeti kripto hana yani şekil hana şekli hologram hana yani hologram takvi niye yani tunuzani ki mümkün ki hologram teji istemal bike yekdiş hebe yani şekli teji hebe lhur fakat burada yani gelik insan xora dışın yani eğlence olarak dışın mesela tecrübe dikin dışın şefara dışın dışına davata dışın mesela
aktivite dikin veya yatırıma dikin, insanlarla alakadar bin. Vakil cihana kedine Beri xo andadı ki yani Vakil listik berçav ki dişi xora burada digari. Mina çta listik ki dadriz. Listik bu saya. Yani mesela ev listik şar dikin, erişi dikin. Burada mesela devlete çetkin her dişinin ordivan hene. Ev jimina ve fakat mina tehındır dahi. Yani dişki mesela xisiyeteka dünya gelek insan dışın paradıdan hesap xora çetkin. Dışın mala dişini yatırım dikin. Bad gelek dibijin ki ya ev mesela kriptocu akde derket dişki sent bu yani nivi sent bu. Zavzaf kim bu? İnha bir hazara zedebiye. Ya ki burada mesela yatırım kırın paradane naha zavzan kim buna? Emcid xazım dişki sabıkın. Naha hiç zamanı beri de insan hamasa saatine kapandı. Yani mesela dişki dibiji 10 pound'a garibistin dibi veri az pound ki tar hesap kım veya dişi hazine ki bunu burada insan jid xoza ki zu zengin be. Zu mezun be. Besabrin. Burada te kapandır yani. Burada geri zaf merib dikkat. Ve en baldar beri doçan Doktor Ahmet Efe Spor Evli Hiyasi Beriz gelek spas kım mustamala agahiyen gelek keja ve danama inşallah tikes naxape musabejin malava arjen çakı parezer dise spas kım malatavaş bu agahiyen hejat danama başı az xatir joji bixwazim paşen bestrane ki xalas bikin Aygün Çam malatava destete sabe Veysel Ateş destete sabe malatava belim hatin dawiya bernameye xo haftaya ki dise heman saate de melve deribin ونشيل بر إكران خبن بخاطري وداوية ويحفتي خوشتر باس بي بسترانة كيم خاطر جوت خاص Çayı ber bana, çayı bana, çayı ber bana, çayı bana. Derde toçko marene vena, derde toçko marene vena. Deve, 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 deve verasme biyake, deve verasme.